Furaha uramuvuga wiki. Furaha kubwawe muri Furaje uko namubonye bro. Jewe urasi ko umugore kandi. Yabaye kinzoka. Mbaza ngo ati kubera iki? Umugabo yarafiye muri gereza. Kurumva byatambuye. Ariko ntiyogenda manake yigira isomo kuri kiriya kintu yakoze. Ariko kari amashaka n'abandi ngo abakoreshe k'ibyo yakoze. Erega Satani impamvu ngubwire. Erega Satani n'impamvu azagatera abantu bagatuma bakora ibyaha. Nuko ndazashaka ngo azorimbuke wenyine. Azashaka ngo azorimbukane n'abandi. Ni nayo mpamvu Furaha biriya bintu yakora. Karashaka ngo yihorere nawe wenda mu bakoze nimba yarakoze ikintu nyine ebana yakoze ikintu kibi. Azashaka n'abandi abakoresha ibindi bibi kugira nabo bazobavugwa hamwe. Amarira yarize nawe n'abandi n'abandi babifatikanye. Kurumva ariko nje Furaha ura muntu bagenda bamwitondera. Hello my people, mwe mudukurikirana kuri For Friend Bitre TV, tubaye kaze abantu bashasha batatuzi. Asigaye dushimiye abantu bose bakoze subscribe, nawe utarayikora ikore ngo kugira tuza tubana mu bihe bigiye bitandukanye cyangwa kugira ngo uzobona ibiganiro byacu tugiye gucisha kuri chaîne. Asigaye reka nakira umuvandimwe ntavyinshi mfite kuvuga. Asigaye ku mazina abashasha batanzi nitwa Rubego Irakiza, ariko ayo nkoresha ku mbuga nkoranyambaga nitwa Bitre on the floor. Asigaye kaze muvandimwe wibwira abantu badukurikirana. Kibisanzwe abatatuzi abaje bwa mbere nitwa Bienvenue. Bienvenue gikinyamurenge n'ishizirungu. Ajya kazi naryo ni Fofo, donc we are Fofo and Bitre TV. Kabitubucokoze twagiye. Turi hano twaje kuvuga amakuru. Ari kuvugwa twe dukorera muri showbiz nyamurenge. Ariko twaje kuvuga amakuru ari kuvugwa muri showbiz. East Africa, Kenya, mu Rwanda, i Burundi, hose turahari. So amakuru hari ntayandi na Furaha na Nyamwiza. Nase wa Nyamwiza. Oya tumuve. Twamuvuyeho. Ariko nubwo yoza mu ntakibazo. Ariko nawe karavugwa. Ariko cyane abo nambona bakora nawe. Ngo twaje ku ma video 30 ngo Furaha 32. Ama video 30 nawe urimo. Ko nduvaga rero ngo ni isoko ngo asigaye adandaza. Tumvise ko yari yabigize business kuri iriya video yonyine. Kandi man ngo harimo ngo n'abantu bakomeye ababishop. Ni bari kera. Kazumva ngo babishop ngo runaka bari. Ngo bishop runaka ngo afite video iki kavuga ariko ntiso. Ariko usanga barimo. Katurinde. None wewe Fofo ko umunyamakuru ni rese sengura utanga ngaho ku muntu wobika ama video 30 y'abantu bambuye ubusa. Ese nibyo? Ese twataye umuco mu banyamurenge? Ese niki cyaduteye? Niki dukuriye gukora kugira ngo bino bintu tugende tubisibe? Nejo bundi n'abana bazovuga nti bakazobone runaka yuvuga ngo bino byarabaye nuri. Asigaye kazi. Icambere cyo ntitwo kwama tuvuga cyane urumva. Tagihamya dufite. Ibyo dufite igihamya ni byabaye bibaye. Ariko nyine barabivuze. Ariko nyine tugende kubiri kuvugwa. Of course urumva ko turi kugana habi urumva. Ko mugore muzima utunze izo video zose kandi nyine ari ubifitemo uruhare urumva. Ni ibintu biteye ubwoba. Rero kabantu ko turibaza ati aba bantu 32 ni bande nizimara kuja hanze zirigisha iki zirasigiye message zirahindura iki muri ko tuzi bino by'ama video byari byashize kandi n'abantu nyine bari batangiye kubigaya kurumva. Ese niki dukora ico twokora cyangwa se bokora bamwe cyangwa uzi ko bamufitiye video itaraje hanze wenda azayishura ku kwezi ngo basigaye bishura ku kwezi yabigize deal none wowe nuko ibimenya ngo basigaye bishura ku kwezi none se uwo muntu niki yokora je kwanze ngaya ni gute abantu abagabo bazima cyangwa abagore bazima bazabahamagara mukifata ama video mwambaye ubusa? Ese uko mwamwamusha muri hejuru kwanza muzamubabaza umuntu yaza hano yasesengura ngo umunyamakuru umunyamakuru nuvuga ibintu byabiba kandi biri kuba ariko twaza tukabivuga mukamutangira kutugaya ngo ayaye ngo natwe ngo nitwe tuba twayisohoye suko nyine abantu bazima mu kwifatanta barageze mu kwisohora. Ahubwo rero abari hafi y'uwo nguwo sivyo y'uwo Furaha bagenda bamwegera urumva avute
sinzi ko polisi yari itagiye itazikora ariko abagore nibo baba bafite ijambo muri Kenya. Abagore bafite ijambo gute mu bintu by'amafuti urumva kawaida biriya si ibintu byo gupostinga. Twabonye se mu Rwanda ko bamwe bari batuye muri prison kubera irya yampano. Narabibonye. None we abitse gute izo zindi trande kandi ari kuzemera ari kuzivugira. Ariko reka bazabashira hanze kuko nta muntu muzima ufite ubwenge wogenda bakamufata video nyine yambaye ubusuko yaremwe uko nyine ubuze umuntu uko ameze mana kurumva ukamugenda ukamuwitereka kuri kamera ngo kurumva jenze mbaga n'ukuri bazabashira hanze furaha yazi abantu kazi bazabashira hanze ibo bazabemerera furaha yabazi arabashira hanze aho ribe bazabemerera iki ari cyo sari gutinya naho kugira amatsiko ati ni bande bagiye gushira hanze kurumva yavuze ngo ni mu pasteur no donge ni mu ngeri zose nikindi ese kubera iki amafuti yose azakorerwa muri Kenya muri showbiz nyamurenge kandi nta kindi gihugu urumva ngo wenda ngo amatiko menshi azaba muri amatiko yose ni ukubera Kenya sinzi ko ari iterambere nimba ari ryo ki iterambere gute ndabizi ari bamwe bazavuga ngo wenda baba bashaka views ariko ari bamwe bazazishakira bidakubiri kandi urumva muri Kenya n'abantu bazafata risk urumva kora ikintu cyose gusa kinyinjiza amafaranga ariko ntari bikiza kuba nyuma nta kibazo. Niyo mpamvu uzubona bakoze zino video ngo ama audio ngo batandukanye ngo urugo rwasenyutse urumva kibyo se babiri kwigisha iki twebwe ikintu ko ari ibintu bya unboxing twamaganye ibingibi abagabo babakora abagabo bakuru bafite abana bashatswe n'abandi bashatse kurumva rero bafite abuzukuru ibaza umwuzukuru wanga ko akara bambaye gusa tubamva ko ari ikintu gisuzugurutse man namwe muzamushira mu bwenge. Ese umuntu ni gute yo gushuka kurumva ni gute umuntu yo gushuka akamagushuka akakubwira ngo kurumva akakubwira ngo ambura ubusa kureba uko ukomeza kuye kutazugenda mu mureberi wiwe mubona muri kumwe ubu mwereke kuri telefone se biragufasha oya man ibi bintu birakomeye kandi bize numvise ngo hari n'abafunzwe bajanye muri polisi kurumva bazabajana muri polisi ngo bigende gute ndabizi bigende gute none cyagiyanze si cyagiyanze ni bande bafunzwe ejo kuri live ya Papa Legend Gaston yaravuze ati ari uwo muzojana musanga araguhaye afiriyemo kabibe kabiri yavyaba urumenya amaraso sibyo muzamugenda mumenye uko mukoresha zino mbuga kurumva kandi yanavuze neza amana ari igihe tuzogera duhagarike tuvuga ngo bino bintu byateje none reka duhagarike YouTube kurumva cyabagera igihe badufungira kuko ibintu bizabiya bafunga YouTube none kuko ibintu bimaze kugerandwa YouTube ni ya content twige content dukora kandi sibyo biba byatuzanye gukora urumva natwe dufite content twakora sibyo ariko nuko udafite abadushigikira kandi zidateje isoni kurumva kandi nasanze abantu bakunda ibintu bipfuye nabi urabizi inje hano nkavuga ibintu bizima nkavuga nuko ibintu bimeze ukavuga ijambo ry'Imana ukavuga abantu bontuka kandi ivyoreba ariko nzanye ngo ifoto ngo yafofungura hanze yambaye gusa yorebwa kurusha ijambo ry'Imana cyane kabisa satani nukuberi ibintu bibi ariko nizo bizabigira nyamara ibintu dukora byose kurumva fofo ndabyumva ibintu dukora byose man so tumenya ko bizashirana n'isi twige gukoresha imbuga twige nuko nguko kurumva nibi ngibi twadukora tutaza ngo tubishire mu bwenge wenda ngo twama bipfu nyine ngo burundu ngo twitereke hano ngo turavuga ibyo twivugisha kurumva ngo turi hano ko nimfa ejo bundi abana banje wenda bakabona ibyo nakankora bazovuga ngo papa yarameze gute cyangwa bari kugarura video twa niki basi nzoba mbasigiye cyangwa nube ubutumwa nzoba nsigiye abantu bari bakazankurikirana cyangwa inshuti zanje n'abandi bose batabanze niki oya nibyo zo ntago dukwiriye kwiga gukoresha imbuga nkoranyambaga sibyo n'abantu bagiye bazasura ama video bambaye ubusa mugende mu bihagarike sinzi nimba satani bayabinjiye muri mbari satani nimba ari satani kubona inshuti yawe barayipostinze nawe ukamufatiraho kandi ukongera ukabikora kandi sinzi ko ari abantu nimba ari satani ese ni gute mwe bwaza barusha imbaraga ni gute satani gute wowe atazikurusha yozindusha ariko nzansenga mana je naravuze fofo ndi hano nyine byombaho sibyo iyi ni isi mana ariko imana twizeye sha
jewe nta mukobwa woza ngo arampa amagambo nshire ngo nambara nubwo yo bari umushiri wanje nubwo yo bari inde ivyo sinuzeme mzemereye ndi igipfu oya ntano uri kubwira nyine ukuzubona umubiri nimba sivyo ndabyo umubiri ushobora gukora ibintu utarube ukamuha umwana utari ufite gukora kubera umubiri ariko sha nima hamwe n'Imana yanje je nta muntu mpamagara ngo nimuzoyibona muzoyishireho ntengo hamagara ega nuriya uko yaciye mu nshuti yiwe cyangwa se ninde inshuti gute none wo nuzabera mu bushuti none wo mpamagara njyanye ngo ariko ahubwo nuko amankwiye none mfashe telefone nkaguhamagara ati no kwitaba gute cyangwa cyanyine mu muntu ahubwo novuga ngo abaye mutingana none tubavuga tabaza umenye uburyo byaje abangaba wenda nabo no umubiri bafite cyo kimwe nawo umubiri kandi nabo baza basenga sibyo na Yesu yapfuye arafite umubiri ese ninde wundi wageragejwe nawe muri Bibiliya bazavuga ni Dawudi ninde Yobu oya Yobu we nibijya by'indwara ni indwara sa ntiyabaga wageragejwe n'umukobwa ntabwo bizi niyo se nyine vuga kuko niwo bizanye wumvise basoma Bibiliya wundi se ninde mana sawa turasi Bibiliya ariko baraza kubito ujya inde nyine cameraman ninde reka nkwereke sinzi nimba ari Yosefu yagize gute cameraman ngatwe Yosefu yagize gute Yosefu ni Yosefu ninde aya turamuza Yosefu turamufitana ninde mana ya aravuga ivyuzi kawe je ndamuzi mana gusa sinzi iyo histoire neza kandi niba atari ni Dawudi abageragejwe ni benshi sibyo rero wevuga cyangwa se Samson basi dufatira urugero ngaho yageragejwe na Delila ariko ga yaramunesheje si wari ufite imbaraga kurusha yamunesheje kumusatsi none ariko yaramaze garaho gusha bakigana ni kuri video niho yaneshereje nyine numwana wo gifite imbaraga kandi uzi nyine ko Satani yatera abantu ese we nigute uzemera ko kunesha kandi ufite imbaraga zo kumugora bro ntawamenya ariko tawamenya nyine abantu ahubwo abantu tugenda tumenye nyine ubwenge sibyo kurumva tumenye isi kujya baza urupfu ntiruza ruteguza umuntu kurumva ndashobora kuza hano ngavuga ibintu ngavuga gacaha ngagira nyamwiza ntiyakaza agenda gacaha uzabantu yakaza yarazi ku isi yokora biri nyine biriya nibyo bintu tugwiriye kugira amana sibyo kurumva biriya bintu nibyo dukwiriye gutinya no kwakura isomo ariko cyenda tuzobona ngo jano ngo kandi avuga umuntu nabe ngo nuko twe tuba twaduca abantu mwamukora biriya none wowe nkawe Betray Furaha uramuvuga wiki Furaha ku bwawe muri Furaje uko namubonye bro jewe urasi ko umugore kandi yabaye kinzoka mbaza ngo ati kubera iki kubera ko umuntu wavuze ngo jewe ngo nimba ngo umutsi ngo nimba ari wiki ngo waracitse sinzi icyo yavuze aho ngaho nimba ari ubwo nimba ari uwimbabazi nimba ari uwo gutinya umuntu ngo waracitse kurumva muri make yabaye muri make man yabaye iyo ntata none wowe tinyiki umugabo yarafiye muri gereza kurumva byatambuye ariko ntiyogenda manake yigira isomo kuri kiriya kintu yakoze ariko kari amashaka n'abandi ngo abakoreshe k'ibyo yakoze erega Satani impamvu nkubwire erega Satani n'impamvu azagatera abantu bagatuma bakora ibyaha nuko ntazashaka ngo azorimbuke wenyine azashaka ngo azorimbukane n'abandi ni nayo mpamvu Furaha biriya bintu yakora karashaka ngo yihorere nawe wenda mu bakoze nimba yarakoze ikintu nyine ewana yakoze ikintu kibi azashaka n'abandi abakoresha ibindi bibi kugira nabo bazobavugwa hamwe amarira yarize nawe n'abandi babifatikanye kurumva ariko njewe Furaha uriya muntu bagenda bamwitondera na nimero we n'umuntu ufite nimero yo agenda se ni ukuri kw'Imana ahubwo twe turi hano muzomutubwira kuko gani tuzotubona umuntu ariko nje ntawe uzomfatisha nuko ufatisha mu wewe bena biri kabisa ni ukuri kw'Imana kandi ikintu cyangwa twita amaperi video jewe oya nanubu nze namankupa ngabwira ndaje ndahanga rero ama video 30 ese ni bande ninde urimwo nawe nimba urimwo nta kundi gazarabaye icyiza nuko none yaje kwihorera no gurwa yaje gusimbura Baltazar ni Baltazar wa kabiri nkuri Baltazar gaho 32 iyo gaza ndangwa zarariyo yayirebera ni filime kiyoja gutumisha kuri stage ariko man ariko Furaha
ariko fura yakoshe ariko karatereka abantu hanze nyine ko turareba igipimo nyine bajya baza biyoberanya uko wenda ariko mureke bro nimuzobona umuntu man ikintu kigiye hanze kiyo muzamenya ari abantu bazabihisha man aribo banyabyaha bambere uza abantu bari mu matorero benshi twabibonye se bazatubesha hano boja nyine hano ari abantu benshi bazabihisha mu matorero kumbe nibo banyabyaha bambere kurumva kujya bavuze ngo mu ijuru tuzatangara nukuri ikibabaje uzi kubona ngo runaka ngo azayirwa akorera Imana mane ariko bwaca ukabona ikintu akoze none ukavuga uyu ni runaka uzi ikibabaje si uko twabona umupagani ugizurirwa mu kabare agira akora nyine ibyo bisanga biri kuburumva ahubwo kiza kibabaza ni ukubona wa wundi uza wiyitirira ko ari umukristo aba mu ikanisa ari we uri kugira ari we uri gukora nyine ibyo ayo mafuti uri kumva ariko nta kundi abantu bagenda bakura isomo ntabwo twaje gutinda kuri furaha ariko ndibaza nawe ahari ari kwitekerezaho n'undi wese uri gukora ibintu kabiri agenda areke umuntu wabishura amafaranga bagenda ahamagare abagabo b'abandi cyangwa abagore b'abandi cyangwa abakobwa kuri biriya bintu si byiza ingaruka yabyo amakuru turakomeza turabamenyesha bazavuga ingaruka y'icyaha izibambi nimbigabe kurumva buri gihe revenge niba imeze foro rebera wowe uvuga ukavuga ariko returu niyo iyo byakugarukiye nawe tugende tumenye gukoresha medi sibyo tituze ngo tuzo dusebya ngo nama ngenda nama mpamagara runaka ngo shire video nuyishiraho ese niwe murimo mwiza uzobukoza ese nushika mu ijuru ugahagarara imbere y'Imana uzovuga ngo nakoze uyu murimo mwiza ese ya video wafashe bazobishira bayiplaying hariya twama tuvuga ngo ngijira mu bwami bw'ijuru wakoze neza iriya nizo muciriro ba kurumva rero tugende twige kubana n'abantu bose amahoro kandi nubona ukoze ikintu mugenzi wawe ntagishimye cyo kintu uzogenda ukiyore kuko tikizoba ari anagisabira imbabazi ugisabira imbabazi uriya mukobwa ga rero habera ikinyamugani wanyu nta nubwo arikira kuri kamera ngo asabe imbabazi byosaba imbabazi gute urumva yosaba imbabazi gute man ntiyatari nuko katuzihore ibipepo rero bino bintu nabitekerejeho nijoro ndavuga kabisa ewa kaza numva n'ubwo kandi atarishe katubirinde turebe ikiza gukurikira ariko ko turibaza ati nyuma y'ibi byose haraza gukurikira iki entre furaha na nyamwiza ko nyamwiza atoroshe na furaha na wari urundi yaravuze ngo bro nguva ngo bwire baranti bazi kuvuga jewe umuntu uzoza mu ntoki zanje gusa akanshikira uzi cyo gukora niki ariko turi kwibaza rero ikizakurikira nyuma ya bino byose ariko amavideo ari hanze mukomeze mwihangane ayo 30 hamaze gusohoka mwimwe cyangwe iyi mbasiga 30 30 mo 30 niko soko 30 mo 30 ariko igifaransa ni atari ariko reka tuyarindira yo nayo ariko ico nosaba bayamaganire kure tibarinde ko asohoka urumva ari polisi mwage telefone yasibe uzanta bite tosanga afite agaflash yaragize muri flash ndamukinije uri yarabwiye uzi ibintu ndavuga atazi Imana yaho kibona umuntu ikirundi arakizi igifaransa icyongereza yabaye rumba imani yabaye Kinshasa cyongereza twaza tuye muri Kenya ngo je ngo n'abanyamurenge ngo je sinarizi kuntu bate uri umuki ngo arabamenye bamushikaze Simana mbabarira man gutuka ariko bazabagenda bigizo ngo umunyamurenge urabizi wowe kuba umunyamurenge ubu nibwo amenya abanyamurenge ahubwo kuba umunyamurenge jeza no bifiere wowe kurazana ngo abanyamurenge nibwo butunzi bwa mbere kuba umunyamurenge hasigaye reka turangiriza aha turaje dukomeze tubaheza amakuru yavugwa muri showbiz wewe wakoze subscribe wewe urakomeza amakuru nawe ukawuza uturebera nubwo wewe utadukoze uko wakanze gusa subscribe ukayiduha ugasanga azamo ari gusuzuma gusa ngo se kigeze kuri konti akamava nubwo mwa muri abavye barabamenye nubwo mwa muri abatama we gakirikeho nta kibazo twihere subscribe